Dalan. Kinapudno ken biag. Dalan. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Santiago Kapitulo 2, versikulo 13. Tadinto mga asi ti Diyos, inton okumon na ti tao adi nang nga asi. Ngam inton oras ti panangukom, agbaligin to ti kaasi. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Oh, bakit? Yawat ko ken kada ito yung komisyon ko itaabulan. Ni, nagpuskol mo tinda ito inyawat mo kanyak nga envelope lakay. Siyak ngamin ti kadakalan iti sales. Ah? Ay na, congrats lakay. Oh, sagsasangaribo nga agpayso da ito inyawat mo. Iso nga ita, magatang mon jay arapaapam abag. Dagiti anak na lakay. Ado ka ti pagpagatang da. Sabado inton bigat. Rumwar tayo asa nga pamilya. Pare Mario, nakita ti impose mo a family picture yu je Facebook Nakitam gaya man pare. Wen, iso na panunot ko. Naawat mo je komisyon mo iti sales. Sige ngay, naawat mo ka din ti komisyon mo. Adamot basit. Nanya basit, hindi ka man? Basit tamanulaang mo ti sales ko. Imbag ka man, pare Mario. Tasikalat tati kangatuan iti sales. Panagpunak, dahito talaga ti linya ka trabaho. Ahente ti life insurance. Congrats. Ket amangan no si Kando ti agbalin a branch manager. No tuloy-tuloy, tinangato a sales mo. Mario, anak ko, ada ka di bisita yo. Awan mat nanang, apay aya? Ada nga min nakita kaalugan anak ka parking di ta paraangan yo. Ninanangan aya. Lugan ko da ita. Kagat-gatang ko. Lugan mo? Nay, imbag man ta nakagatag ka iti lugan mo. Siyak namin ti kadakalan iti sales iti opisina mi. Narigat mat motor lang ti usarak. Iso agin matang ako na iti second hand alugan. Iso asay saya tapos ti agtrabaho, anak ko. Kayat ko amagunod ti arapaap ko ngagbalin a branch manager, nanang. Sapay ko matamagunod mo dahil nga arapaap mo. Dandanin, nanang. Sapay ko mga ruta maipromoten ni Mario nanang. Kararagyo asapay ko mata maipromote. Duapay laang atawan na kas ahente, yung dakkel ti sales na. Idinto tadagiti kakadwa na nagbayagan iji akumpanya saan dapay ang maipromote. Basta anusan na, maipromote ulat ta. Day tamot ti bagbagakan ko na nanang. Maragsakan lakid din ni tatangyo no istorya at nga danugan ni Mario. Wan ananang, istoryaan yun to kin ni tatang. At damanan na sales mo. Linawas kan samot nga umawawat iti dakkel a komisyon kadag iti sales mo. Saan, met? Ngem dandanin nagbali na kasta. Ay, makilugan akman mat nga ron di tilugan mo. Secondhand lang dayjay. Ngem dumtang to ti panawen a brand nyon to ti gatangak a service ko. Ay, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basit lang na points. Ma-promote ako. Ha? Kat no agbalin kan to a branch manager. Siyak tulangan ti alaam a sekretarim. Abay ngay. Bagakon ti pudno. Nakapuyak iti sales. Iso basit lang ti komisyon ko. Imbag tulangan wala ang nakasekretarim. Ta agur urayak tulangan iti sweldo. Lakay, anya ti makunam dito'y bag-aginhatang ko. Napintas Dayta ka di bagbagaman ang inaabag? Katuan, nagatangkon. Naragsak ka mat siguron. Una, ang lakay, adapay kayat ko agatangan arelo. Ngam inton sumarunon ton day agatanga. Mas dakdakal to ba iti komisyon ko inton sumaruno a bulan. Ay nalakay, sapay ko matagtultulo yun day to aswerte tayo itibiyag.
Auntie, mabalin ka di apabuludan nak iti kwarta? Adala ang bayada. Umutang ka manan, Almira. Idinto ta saan kayo pa nakabayad iti utang niyo. Pasensya kan, auntie. Kasi mardeng ang nagtrabaho nila kay ko ijay Middle East. Gapo iti mapaspasamak agubat ijan. Ayawan bibiyang ko iti dayta rason mo. Noan niya ti saritaan. Iso tinaskan ang masurot. Agbayadak, inton makabirok nila kay ko iti trabaho na. Kanon to paya. Ita, kayat mo manan ti umutang. Bayadak laang dya insurance mi kanila kay ko. Ay, awan ti may pautang ko kan Almira. Makaparurod ti kastangay style mo. Bayadan pa'y di utang niyo, sakbay nga umutang ka manan. Lakay, magustuhan ka di dayto lechon asidaan tayo? Marurudak iti dayto at tao asing singirak. Ay nalakay, saan ka kumangamin nga ag-cellphone dito sangwanan ti panganan? Tapno saan ka nga agong umutakas ta? Makapawan ganas timangan. Sino aya dayta? Dayto yung arod sing singirak. Manon abulan asan na nakabaybayad. Kaya't na asyak timang supusop. Ni, ape asaan nga agbayad? Nagado ti pambarna. At dalang nga roden iti abroad ni lakay na. Saan pa ilang nga makabayad iti monthly dues na. Kasarita man na yung bag, Saan ako namangan? Naawanan ako ni tiganas. Ni, ape nga ti magterkan. Awagak da ito'y ababae. Nasken nga agbayad. Nasayaat mo ta sinong bata mong tiawag ko kan ka. Idi pa ila napalabas alawas apas dyu ka. Agbayad ka mat kuman. Pasensyakan, sir. Tawan pa ya talaga pagbayad ko. Luklukwan naksamit tan. Saan mo ka din akayat ti agbayad? No, dala ko makwarta. Bayadak amin nun. Tapno awan pang panunutag. Ngam na ira na lang amin nga awan ang talaga pagbayad ko. Awan lat aanusak itikaskan ka. Pasensyakan at talaga, sir. Agbayad ka itan. Nasken ama ipamuspusam ti pagbayad mo. Pampanunutam ka di pa ije saan ang nagbayad a kliyenten? Tartari gagayak ti maipromote ita. Ngem addamet kliyente asaan na akayat ti agbayad. Nangag ko nga rod nga inungtam ije telepono. Asino ti sana makaungat itikas jeng style na? Amangan mat no talagang awan pagbayad na. Kasano ko mga awan kat aday di abroad nila kay na. Ti kunam kit di, luklukwen naklaang. Ay nalakay, apektado ka unay. Di ka pa yan makaturturo. Pilpilitat nga rin ti makaturog. Saan amaikat dito panunot ko day jeng awanan bain? Awanin na. Jakon magunod ti na nga to as sales no at damat klientek asaan nga agbayad. Saan mo mapilit no talagang awan pagbayad na? Awanin jay promotion ko no kastoy lang. Kasanon jay brand nyo alugan na kayat ko agatangan. Almira, Oh, auntie, makitsinda kayo matgayam. kita umanday ta basket mo. Ad-ado pa'y tiginatang mo. Ngam iti siya. Agam jay utang iyo. Di mo pa'y mapaunaan. Adumot ngamin anak ko, auntie. Imbaglakan ka at adwa kayo laang ka ni uncle. Kan adada amin iji abroad. Iso day tati pampanunutap. Iso asaan kang agbayad. Saan na kasta, auntie? Kat tapay nga rod asaan kang agbayad. Awan pa'y ngamin at talaga pagbayad ko. Kasaritam nila kay mo iji abroad. Ibagam ngagsinsingira kon. Sika lang ti pinautang ka nagrigat asingiran. Kabagyan ka pa'y matngarod. Buisit pa talaga. Pinirdi na talaga ti aldaw ko. Pare Mario. Agungungot ka bigbigat. Daytoy man sing-singirak a klientek. Bigbigat a paghayahay bladen nak. Tapay. Di na pa'y kaya ti agbayad. Makapabwisit. Ay, gagangay mat nga adda talaga dagiti narigat asingiran. Jaksar dengan asingiran daytoy. Ay, naskan lang nga singiram. Maapiktaran ti sales mo. Dayta nga ro ti pampanunutak. Sa pa isagsagana kung tibagik nga agbalin a sekretarim. Di ka mandanagan. Matungpal dayta nga arapahap mo. Angam, asino nga min aya dayta kliyentem a narigat asingiran. Mapanak ita iti balayda. Nasken a makasarita.
Kanayon laan na pudot ti ulong. Saan mo pa yan maimas ti mangan? Apektado ka talaga kadagiti narigat a masingir a kliyente. Anya? Dagiti daduma. Saan ko pa yan maawagan? Ay, unay matdaytan. Agmalmala sa kasamatan. Lakay, saan mo kumaasawan dayta? Mariribukan akon. Sapay kasapulan nga ipatarimaan jay lugan ta da perdina. Awan mat kukwarta akon. Nasaya at mata nasabat ka, Almira. Nakita ka ijay simbaan, auntie. Nakimisa ka ba? Wan, nga dinak nakita. Makimismisa ka mat gayam. Kanayon, auntie. Nasken ang makimisa tapno tumibker ti pakinakam ko. Nagano ngamin nagiti problema pagdaldalanan ni ita. Ang panag ko na kat ilamlam mga ti utang mo kanyak. Gaputa din ak pinansinitay. Apay ko mga aramidak dayta, auntie. Awan kamat ngamin ijay balayo. No kasta mapanak ag singir. Rumrumwarak, auntie. Mapanak makitang tangdan. Kabayatan nga awan pa'y maipawit nilakay ko. Ay unay mat arigat tibiyag mo. Makalungaw kaming tumatlaang, auntie. Sa anak ang mapukawan itinamnama. Amo, saan na kami abaybay, auntie Diyos? Kat kano ka nga rod ngagbayad? Kararag ka kararag. Kasapula kon ti kwarta. Apay ngay anak ka parking matlaangan day talugan yo dita arubayan yaw. Ay naperdi nanang. Awan mo't ti pang patarimaan ni Mario. Apay ka awan. Kano naga do ti kwarta na? Kasano, adadagiti kliyente na asaan ngagbaybayad. Ay, saan mo't amabalin ti kasta Marigatan ngagsingir. Ay, kasibot ni Mario. Kasano kayon a pamilya na? No awan mo't ten kwarta na. Sir. Umayak ag singir. Tamanon abulan asaan ka nakabayad. Awan pa'y lang pagbayad ko ita, sir. Unay kamatan. Agpakpaka si apasensyahan dak pa'y laeng. Agbayad to into na da kwarta. Luamok la kumaanarigat ka asingiren. Saan ka lakuman a pinagmiyembro? Pasensyakan talaga, sir. Maawatan na kuma. Uray no kayat ko ti agbayad. Talaga nga awan pagbayad ko. Na-aksidente ni Mario. Nabuyak ijay TV, tidak pasama. Unay mo tan anak ko. Naawa na ni ti preno jay lugan na. God, kumusta? At dapat lang ijay siyo na. Ay, nagbabasit pa ilaog dagiti anak yaw. Kasano no adadakis na mapasama kan ko anak. Sapay kumata adadagiti kakabagyan na at tumulong iti dahi ti apanawan ti pagkasapulan yaw. Mabit lang! Asino nga tamot ti umay abisita. No kaano ang mapanak makimisa. Isumat ti umay na. Naimbaga bigat mo, auntie. Apay manan, Almira. Itala ang makaumayang titibalayo, auntie. Una, tamok nga damanin ka sa pulam. Ay napasensya kan, Almira. Ngam talaga saan ka napautangan. Sa anak nga umay umutang, auntie. Umayak agbayad. At itibayad ko. Inayon ko matandya interes na dita. Ay na. Nagsaya at kamatan ka, anakan. Ay, agyaman mala, umunag ka nga ron. Tabilangak numano da ito yung bayad mo. Kaya't mo ka diti kape. Ay, umunag ka, anakan. Saanan, auntie? Adamot pa panak? Ay, iwan gayam. Nangalami ti korta. Adan trabaho nila kay ko ija abroad. Dakal akumpanya tinangalakan kwa na. Ang papaimbag pailaang nila kay ko. Asino kayo kadi? Siyak ni Almira. May isa kadagiti kliyente ni Sir Mario.
Wan, malagip ko. Adadakdak kamatin na anagan mo idi a kliyente na. Umayak ag bayad. Igulpik a bayadan amin. Ay na, nagsaya atin no kasta, ma'am. Kanayunak matan. Tapno adan na yung tigatang na iti agas na. Urayak lang makalwa iti day tanga imbaga, ma'am. Nagsayaan kan. Nagyaman ako na. Agpaimbag ka lakay. Ani, adamay sa aklintem anagbayad. Kanang tad pa ititulong na kan ka. Kunak nga isardan kung trabaho kas ahente. Asino day tanga ibagbaga man nagbayad. Almira ka no tinagan na. Anya, Naganos day di aklintem lakay. iso day taji ibagbaga ka narigat asingiran. Di resibo. Ipan mo tulaangan iji balay da. Wen, tapambarak ti agyaman kan kuana. Gapo iti kinaimbag na kanyak. Lakay, ituloy mo ka di pa dito at trabaho. Wen na, at dagayam dagiti naanos at tao. Akas kini Almira. Basta naanos ka, naanos dan tumat kan ka, lakay. Kasta talaga tibyan, lakay. Nasken laeng ti panagkikinaawatan ken panagpasensya. No nasaya at ti ugali, nasaya at matibanag na iti udi. Papagayam, titan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio Kapitulo 20, versikulo 4. Awan to ti apitan ti mannalon anasadot a mga rado iti talon na, nudumtang ti tumutop a tiyempo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biyag. Bayaw. Apay ngay. Sa bali mo tan tinakita nga agmulmula ije bangkag yo. Inla ko kung tibang kagmi, bayaw. Apay, di mo pa'y nadamag. Hindi pa'y lang napalabas abulan ng inlakok. Diyak lang nadamdamag day taa. Apay ngay nga inlako. Kanayo nakmet ngamin amalugi. Imadupay kit din ti utang ko. Isong inlako ko na. Tabi na yadak dagiti daddo mga utang ko. Kastaya. Ay kasano nga itan. Pangalaam nga iti pagbiagyo. Agkonstruksyon na klangan. Ano saan? Karpintero. Ado mo ti pagtrabahuan di tayili. Uy, ilako mo't nan di taltalo na madaga. Pangilakwak ngay. Ado ti gumatang di ta. Kaya dapat akdaran iti negosyo. Panunutag pa'y bayaw. Napatag kanyak jay taltalo na kadaga. Tatinawid ko kadag itinaganak ko. Oh, mangan kan. Apay asyak laang timangan ngay. Kat ko namgaya mamabising ka. Da kayo ngay kadag iti ubing. Nagmerinda kami itay. So saan kami pa'y ang mabising? Ken may sa. Saan akayat dagiti ubing timangan tanateng laeng kanu dayta sidaen. Ibagam ngamin kadakwada, ana sustansya tinateng. Nang runa, tamulak mat dagita. Saan ana isprayan? Nauma damutten ah. Siyak tupay. Nauma akon nga agsidsida iti nateng iti inaldaw. Ay, awan lang amin mo't progreso ti panagbiag mo't. Agrigrigat latta da tao aginggat ingana. Agreklamo ka man ako nakon. Pudno mat. Ay, lakay. Ilakom laangan di taltalunam.
Apay nga ilakok. Awan ti maganab mo iti panagmulam-mulam dita. Kan nagbasit matlaang ti magan-ganan siyam. Kanayon pa'y ngagbagyo. Ay, nagdakkel ti utang ta. Tuladom ngamin ni manong mo Inla ko nandiya bangkag na. Ayan na nga ta dito tinakapila at chip ang mapan iji baryo. Tina, umay ka dito Oh, si kamat gaya manang. Umay ka, taguray ta iti jeep dito Kargam amin na kita. Wan, imayak gimatang iti baro a paglutuan ni. Electric fan kan washing machine. Ay, imbag kayo man taadan baro agamit yun. Ay, kurang pa'y dagita Umay kaming tupay aggatang kanimano mo iti TV kan motor na. Mano aya tinaglakwan nyo iti bangkag yun? Ay, nasurok 3 milyon. Saanen at tinawaran pa'y jay gimatang. Napintas ka nung amin dayjay a lugar para itinegosyo. Ay, iso nga ron nga ibagbagak kanila kay ko nga ilako namutan di taltalunan na. Katuan! Ado ti agilaklako iti dagana itan. Ta saan kan nga agbyag no agmulmula kalaang. Me, handa ka matgaya man bakit? Kunak amapan kasabatan dita paradaan. Apay nga umay naksabtan ngay, kat basit lang mat dahito pinalingkik. 2 kilo abagas, kan kagud 2 kilo akar nilaang mag. Inanay mo kuman 5 kilo day tabagas Awan nga rod kwarta. Kunak tumot nga minkan ka nga ilako mo di taltalunam. Kita man ni Manang Wilma, nakagatang dan iti gamit da. Ay na, umapal ka man ako nakon. Saan nga umapal? Ay, kastoy latan ti biyag tayo. Sang kabirukan, sang kaapuyan. Adang agpay sudagam, ngam agrigrigat kamot lata. Nay, pasmet na ito'y pagay mo, Tunyeng. Huwag nga ron, Angkal. Logi akmanan. Ay, sapay nagaduti nagastos ko itilay ito panagtalon ko. Nagsasarunupay dagiti bagyo. Ay, lugi talaga. Saan ka kadilata mapukawan itinamnama? Basta nagagat ka nga agmula, saan ka maibusan? Ay, pampanunutok nga rod. Ilakok sa langan da ito'y atalon ko. Kas kinibayaw mau. Unang kal. Nailako nan jay bangkag na. Nasurok ka no at 3 milyon. Dayto itilaglagi pa Ti kwarta nalaka ama ibaws. Ang ti daga adalat ta dita. Mula amlatan no kayat mau. Mayat pay laeng ti biag da bayaw mau. Gaputado pay laeng ti kwartada. Ang kasanaw ninton na ibaws. Iso nga samkit ni ti agtalon Tunyeng. At da dito'y daga tinamnama. Lakay, saan mat nga umanay dito'y salas dahito ginatang ta at TV? Wan nga rod, bakit? Kan kasanon no sumangpet ti in-order ta asalaset. Iso nga rod nga ibagbagakkan ka nga iparenovate ta dahito'y balay. Padakkalan ta dahito'y salas kan jay kusina. Ang dakala kwarta ti kasapulan. An-anwam nga jay nasurok 3 milyon ang naglakwam iti daga no di mo mat gastusan. Nagsaritaan ta daytan. Pangrugyan ta iti negosyo. Ay, aduunay jay 3 milyon. Mangayab ka kiti iti kaduam ang mangtarimaan diti balay. Tarugyandan inton biga. Wow! Nagmayaten da ito'y balayo, mana. Ay talaga ginastusan ni. Iso akas makita mo. Saan basta-basta? Sarming pa'y dagita tawa yung. Ay saan pa'y analpas dayta? Plano pa'y nga paaramid ikidakkel akabin Ay, wala ko may kumamad di taltalunan mi. Saan samot akayat nito niya nga ilako? Saan na nga rod akayat? Diyak man amukon kwa na. Ay ka, bayam Taagapit samot tan. Anya kumangay ti maapit na kat nabagyo di mula na. Dayta nga rod ti rason, no apay nga inlako min di bangkag me. Ay, kanayo na malugi. May patarimaan mi kumamot ton di balay mi.
Pilitem ngamin nilakay mo. Ay, sila ang agmulmula. Ngam awan mo't magangganab na. Oh, kita bakit? Uray kaskasano. At damot na apit ijay talon, uray na bagyo ako nam. Manulaang mo't ngay akaban? Uray taadan kanan tayo iti manuabulan. Ilakom ngaminan di talon. Saan ko nga ilako? Nagtangkan laki din ti ulom aya. Di mo kaya't adenggan dagiti ibagbagakan ka. Ala, makamu ka Nagngina ti bagas ita no gumatang ka. Imbag taadda jay talon. Uray kaskasano, addalat ta maapit a pangalaan iti kanan tayo. Agtad-tad di bubong. Di mo pa'y mapatarimaan. Di ka madanagan. Tainton sumaruno a panagapit. Sigurado amayaton. Kat ado ti paglakwan ta. Awan latamukon. May salaang ti maibagak tonyeng. Na umakon nga grigrigat. Bayaw. Nagsapa ka na rimwar di tabalayhaw. Wan bayaw, mapanak man di tataltalon. Agbambanog ka lang. Ilakom nga minan ti talon mo. Adam amok ngagbirbirok itigatangan na andaga. No kayat mo. Aya ba? Takitain ng titalon mo. Saan, bayaw? Diyak kayat nga ilako. Mas kayat mo akanayon kalatan na malugi. Ay na, bayaw. At dalat ta sa pol iti panagmula-mula. Saan ka amalugi? Oh, kita man deta. Nagsapa ka amapan iti talon mo. Agmalmalam kanto manin ni Jay. Angam no ilako mohon. Saan na masapol nga agriing ka iti masapa. Kas kanya, kita mo. Agtugtugawak langan. Natang manan ti sidaunan. Makaoman. Inaldaw latan anateng. Agong ungat ka manan bakat. Dengdenggen dagiti anak mo ti panagsasaom. Isu asaan da kayat nga agsida iti nateng. Pudno mat ngamin ti bagbaga. Mulak anateng dagita. Agreklamo kakit din. Ay mong gayam. Aday bagakan ka. Anyamanan day ta. Malagip mo, jay bang kag ijay asidag ti taltalon. Apay aya. Ilaklako jay akin ko ka. Kat kunak, asya kun ti manggatang. Anya? Gumatang ka manan iti daga? Imbis ko mang agilako ka? Mayat day jay amulaan iti nateng. Kandad dumapay a prutas. Saan mo agatangon? Bakit? Ay, makamu ka nung ipilit mo ti kayat mo. Diyak kayat ti makibiyang iti desisyon mo. Nasaya at na ita desisyon mo, Tonyeng. Aginatang mo, day tabangkag dito'y abay ti talon mo. Unang kal, ginatang kun uray no agkadkad ni bakat ko. Nay, apay ngay. Di na kaya taman na yun ang tidagayaw. Kaya't na ngamin nga ilako mi ti taltalunag. Pilpilitin na nga ron amang ilako. Ay, saan ka nga umanugot, Tonyeng? Maamiris nantaw, anasaya at ti addadagana, ngam ti kwarta. Unang kal. Mulaam kit di da iti bangkag aginatang mau. Mulaam iti kaykayaw. Di agbunga iti prutas. Tapno addan to apitam. Agtur kayo nga agpapamilya di Singapore? Wan, ay na. Makapasyar kami matlangan ijay. Ay, imbag man. Idi pa lang amin nga arapaap ko ti makapasyar ijay Singapore. Ado pa'y ngamin ti kwartayo. Ay, wan. Inton agsubli kami, rugyan min jay plano mi a negosyo ka ni manong mo. Anya a negosyo day tangay? Restaurant ka no ti kayat na. Ore alaon daktulaangan para inaw. Saan kami pa nang rugrugi? Agap apply kan? Wen ama nang. Kaiso pa'y apagbirukak mo. Nadamag mi kan ni manong mo, nga adda ginatang nilakay mo adaga. Ay na, dayta ti kanayon mi apagapapaan. Dandani di na lang arod masangon ti agtalon, gimatang pailaang iti bangkag. Ay katambay ama. Ay, jakman amo ko nilakay ko. Noan niya ti simrak iti panunot na. Kakaiso na kwartami, inggatang na iti bangkag.
Mayat. Diretso amayat lata dagiti mulam anat ang tunyeng. Natsamba aklaeng, Uncle. Ken agbungbungan dagiti prutas nga inmulam. Isupay nga ilako ni bakat ko. Kay mama talaga ti agmula-mula kaanakan. Un nga rod, Uncle. Namiris kumat na ita. Imala ka iti day di tatang mau. Unsa, Uncle. Ta idi pa'y ubing kami. Ti panagmulmula na, tinagbibiyagan mi. Imbag, tasaan mo nga inlako da ito'y taltalunem. Dandani ide, Uncle. Kita man? Nagpipintas dagiti mula mapagay. Un nga rod, Uncle. Mayat ngamin ti chimpo. Kanawan unay layos itatawan. Awin gayam, umayak man nagpuros iti bunga ti manggam. Taimbag lang nga da ipaluom ka. Ay, kakuna, Uncle. Ado ti bunga na. Aguma ka nga gala. Mayat dagito'y nga ilako yaw. Umay to intun sumaruno alawas di aggata ang Uncle. Isuda ka nung ti makamong agburas. Ay, nangina ati paggatang da. Taman man o tilako ang mangga itaabulan. Lakay, umay ka no agburas itinatang di ka aruba tayo nga awan trabaho na. Ay, kat umay lata. Kasi mo't, nabayag gaya mo't nga awan trabaho na. Wen, umay laeng. Taado a kalugaran tayo, titang danak nga agmula. Ken agburas itinatang. Ay, siya kung ti mapan mangilukat. Ang mga no di ka aruba tayo daytan. Ne, si kamad gaya manang Wilma. Adda ka din ni Tonying? Adda, umunag ka manang. Kasariitak man. Sige, humay ka. Agtugaw ka. Taayabak ni Tonyeng. Ay, unay maten manang Wilma. Nakakutkutong ka maten. Anya ti mapaspasamakan ka? Nagrigat ti biyag mi ita. Ading ko. Anya? Mas dawak man. Apay nga agrigrigat ti biyag yu ita. Idinto ta nagdakkel diyan naglakwan yu iti daga. May sa abidot ti panangilako mi iti dagami. Nagbiit ana ibos di kwarta asaan mi nga amo. No nangigas-gastusan mi. Pudno diyan na sa ukanyak ni Uncle. Aging gaan amuan mi. Nga awan gaya man nabati a kwarta mi iti bangko. Kat saan kami na nakapangrugi iti negosyo? Kunang amin ni bayaw, nga agnegosyo kayo kano. Day tamot ti plano mi. Naging enjoy kami ang nagpaspasyar. Gatang ditoy, gatang ijay ti inararamid mi. Ita, agila ko kami kadagiti appliances mi. Anyang iti may tulong ko, manang. Ading ko, nadamag ko ngamin amang tangtangdan ka kano iti agmula. Kan agburas iti bangkag mo. Uun, manang. Nalawang amin di bangkag aminulaak iti nateng. Isu ka sa pulak mo ti adung agtrabaho. Alaan na kami ka din kanimanong mo nga agtrabaho. Da kayo titang danak? Katwan kasyan na kami kumaading ko. Tane, awan pa yun maigatang mi iti kanon mi. Ay katuan manang. Agyamanak, umay kami tuintun bigat kanimanong mo. Oh, nakasaritam ni bayaw Tonying? Wan, nagsarita kami. Si kamot ngamin. Day talabain mo mat ti pampanunutan. Mabainak nga rod kini bayaw Tonying. Katawak iti. Nakakaasi ang nagsapa mapan iti bangkag na. Hanggang kita kami tatibiyag da. Na progreson. Sayang at talaga jay daga nga inlako ta ide. Lakay. Talaga sayang. Saan tayo kumang agbisin ita? Si Mardang paikit din dagiti anak ta nga agiskwela. Ituloy dan tulat ta. Intun adan kwartata. Agtrabaho ta, lakay. Barang makaurnong ta kat adan tumaigatang iti daga apang rugyam. Day tamat nga ron ti plan-plan wag. Nangi na ti balur ti daga. Ay, jak amo no kabailan tanto agumatang. Pudno day ta.
Ngumingi na ti balor ti daga. Wen nga, Rod. Tuladam ni bayaw mo aton niyeng lakay. Naanos nga agmula-mula. Agyaman akbayaw Tapin nagtrabaho na kami dito bangkag mo. Si kakit di mo't bayaw. Naskan ti panagtitinulong ita apanawan. Jak amo. No kasano kami ang makaurnong kinimanang mo iti igatang minto iti daga abangkagan mi. Agbangkag kayo manan? Kuma? Ay, basol ko bayaw. Wapay ngamin nga inlakok ti bangkag mi. Dakkel ti babawik ita. Ngam awanan ti maramidak. Ti daga atawid mo, di mo ilako no saan nga importante ti pangaramatam. Mula amkit di tapno adda pagbiagam. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan. Kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biyan. Na inbag nga oras yo amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 26, versikulo 2. Saan nakaadangran dagiti lunod, malaksid no rumbeng nga agpaaykan ka. Mayarig ka dagiti agtayab abilit kan saan nga agdiso. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. Urasan, tapno mapantayo ije kantin. Intaman kit di ije kantin, Oliver? Sige laeng. Tada pa isamsambot ko. Si kamot, Oliver. Di kagdanag. Sa anak nagpailibre kan ka. Umay kakit din. Syakti tayo. Adda naawat ko nga impaw itda kanyak. Adda kabsat ko dya abroad. Saan nga iti dayta? Talaga lang amin nga da isamsambot ko. Tulungan ka ito nagsublita. Sana bale. Tanalpas ko ti ang paaramid da kanyak. Ala na, umay kakit din. Umay Di na igumit. Sige man laeng. Kasta saan at trabaho ka na yun? Kaya't mo ka di alumakay ka adang agos? Madanagan ak laeng. Saan ko pa analpas ti ipapaaramid ni Buskan niya? Nga oray panangan mo kat maliwayang matan? Saan akmat ngamin amabisin? Di mo ka di madlaw ang mapilpilitan ni Oliver ang makikuykuyog ka ni Mylene? Mapilpilitan nga ta? Uray ka sa no ti panang pilit da, no talaga adi na kayat. Madlaw ko, kat di nalaang kayat at pabainan ti babae. Kasta nga ta? Kanayon da nga kuyog dito'y kantin. Madlaw ko, kat masaktan ka no makitam idaadwa. Gusto ka di? Tangiwat mo, kababain no da makang... Kunakon kat. Madlaw ko, akanayon nakaatalyawan ni Oliver. Apay ko ma, kat adamat gita ti asidag akatrabahuan na. May sa ti opisina da, idinto ta sa balimat kadata. Wan, ngam pasaray agkita kayo iti ruwar ti opisina. Kan iti compound ti building tayo. Kas kumaita. Oh, diti manin kantin. Natural lang akitaan nak no maira nang agsabat kami. Saan man? Madlaw ko, kat ada sa bali ang marikrik nayo, iti tunggal maysa. Pare, kayan ayat mo ka din ni Mylene? Ne, saan pare? Sa bali ti kursonadak. Anya? Apay nga rod akanayon kayo nga kuyog. Kanayon kayo pa'y nga agkibin. Jakla kayat apabainan di tao, no igaman na ti imak. Ti ammo ti kaaduan, kat adda relasyon nyo. Saan pare? Adda kursonadak iti bangir nga opisina.
Asino ti dakdaka matam? Nasingpet ken napintas. Ken ada kalid na. Nujak ag kamali. Ni alis ti dakdaka matam. Ay, armo mo na. Tamangan noon unaan na ka ti may sa ka-opisinaan tayo. Naibaga na akursunada na kat. Ha? Sigurado ka itimbagam? Ay na, adu ti agrayo ka ni alis. Tanasingpat, ken napintas. Itaman pa nga umunag ni Oliver dito kantin nga agmay-maysang. Apay nga iso ti sipsiputan. Awan nga medyo kanayon amang kibin kan kuana. O adita, umasidagan dito ayantang. Mabalin ka diti makikatugaw ka na kayo, ha? O sige, agtugaw ka lata, bareng ada agbayad iti makan. Ah, Si kamat, tila sasawang. Mangrabraba ka klaong mo't dapay mat nabati a kwartak dito eh. Isak ti taya. Basta itad mo kanyak ti cellphone number mo, ha, miss. Okay, o sige, irwar mo ti cellphone mo. Tas siya kung ti mangibaga iti cellphone number mi adwa ka ni Alice. Adda kanyak ti number na. Uy, itamampay akas ta tilangam paray. Adda ka di rumbang amamuak. Naalak ti number ni Alice. Addan kontak ko kan kuana. Di mo kunaan. Nga armong babaan iti cellphone. Saan, met? Engem, siyempre. Di tamang rugi ti amin. Tinapateg. Addan kontak ko kan kuana. Hanggang kasanon ni Maylin. Saan ko met akaayan-ayat ni Maylin? Panagkita ka ni Maylin, katapapera. Masigurado ka kibor dayjay. Ngem awan karbengan na amang lapad no asino ti kayat ko. Nakasidag ka lang kan ni Alice, tanaglangan ni Maylin. Angam no agsubli dayjay, makasidag ka pa nga ta kan ni Alice. Apay ko maasaan. Ulitak, awan relasyon mi kini Maylin. Hay, makilamisaan manen ka na kayo, ha? Kay kayat min ano makilamisaan ka? Amo mo no apay. Apay ka ding awan ti girlfriend mo. Napanan na. Uy, awan pa'y girlfriend ko niya. Noon ni Maylin tidakda kamatem, awan relasyon mi. Naasidaglaan kanya, kat jakmet kayat apabainan. Ay, kastagayam. Kas lang amin ada relasyon nyo. Napanan na ka di ita, apay nga awan. Nakalib. Ada ka no family reunion da iti probinsyada. Adan samat simbang pata kabagyan da balikbayan. Isumat lagayam nga awan. Sigurado nga inton sumangpet. Ison ti kadkadwam diti kantin. Agtultuloy ko maakastay. Agkikita tayo latta dito'y oray adda ni Maylin. Oh, itaman pa'y, iha. Nabayag ka makichat-chat dita cellphone mo. Nakaragragsak ka pa'y. Kasano ko mga ibagayo anaragsakak, mami? Tapno mo, itay pa'y lang addaak dito'y. Makitkita ka pa saray, umisem ka amang pindot dita cellphone mo. Ni mami mat, saan mat? Oh, anya saan? Apay, adda ka din, mangparparagsak iti pusong. Diyan mo, mami. Sabagay, adda ka maten iti husto nga edad. Sige kit din, tapno makitak pa iti agbalin nga apo ko. Ni mami mat, apo ko adagos. Awan papanan na no di kasta, anak ko. Naimimbag ita, tamaaw-awir ko pa iti agbalin nga apo ko. Hoy, no diyak ka mali, na in love kan. Pag ko naamot ana in love, Puminpintas ka ngamin. Nagpapukis ka pa yan. Maya ti dadayengam. gapo ka di tagdayday ang titao kat na in love. Basta, ada nagbaliwan titigtignay mo. Kanayon ka pa yan naragsa. Oy, nagdaton ka din ti Prince Charming mo? Apay adamagam, si kamot. Curious sa klang mo,
Ngam oray saan mo nga ibaga? Amuklatan. Sungbata mo na tagkalay sa kayon. Awan papanan na no di kasta. Sungbatan adagos. Nagpartakmagtan. Saan kan nga agpakipot? Taamok, adamo triknam kan kwa na. Nila ngamin mailin ka ti mangidaldaldal iti bagina kan ni Oliver. Kasano nga tanga agpay so inton sumangpat. Apaan nak nga ta? Apay akakuyong mo da Joy kan alis asim mangpat dito building. Dakas ka di? Gagayam ko mo't ida. Saan ang mabalin? Siyakla ang tigayam mo ditoy. Anya? Apay nga iparit mo ang makigayam iti sabali. Nasayat na matagayam Siyak pa'y laang ti kasayaatan. Tamaitid ko ti kayat ko nga itid kan ka. Dagi jay ngay. Ang mga no si kapay ti mangbaybayad iti kanan nyo iti kantin. Nasingpat da agagayam. Awan ti makuna kadakwada. Basta liklikam ida. Hut-hutan da ka lang dagi jay. Anya? Ibagak kada kayo. Aday wan nyo ti boyfriend ko. Boyfriend? Agtagtagay inap kan samat at ngat aldaw. Amom ka diti kayat na asawan ti boyfriend? Anya ti panagkitkitam kanya? Ignorante? Sika tinang ibaga dita. Saan siya? Intakit din alis. Oh my God. Di na kuyo din a friend. Awan nga binganas ko ang makisarita iti tao at di na amo ti lablabi din na. Inta! Hoy! Laglagi po nyo timbagak Awan ti umas asidag kan nyo Oliver. Ibulsam, tapno awan makaasidag ako nam. Ilunod ko ti asino man nga umasidag kan kwa na. Grabe dahi jay a babae. Awan ka no ti umasidag ka ni Oliver. Ilunod na kanu. Kasano no maamuan na a planom asong bata ni Oliver? Anya ngay taramida. Ang mga nupumay so ti kunana nga ilunod na. Oray kasano ti panangilunod na no awan basol mo. Saan apulos nga agbaligi day taalunod. Madanaganak namin iti mabalin ang mapasama. Awan ti rumbang a pagdanagam. Saan nga iso titubang kada kayo ka ni Oliver? Apay akas di ni Maylin. Ibaga na nga da relasyon da. Idintot ako na ni Oliver ng awan. Ay, mas daawak iti dayjay a babae. Di na mo ti sasawan na. Saan ang mabalin ang makikuyog ka iti sa bali, Oliver? Apay ko mga iparit mo. Awan mat relasyon ta Saan ang mabalin? Diyak kabalan no mapukaw ka kanyak. Ilunod ko ti asino man ang makikuyog kan ka. Siyak laeng ti pakikuyogam. Saan ko mamatakas ta? Di mo kadi kayat? Ngagragsakak met? Saan ka kadian naragsak kanyak? Ar-aramidok mo ti amin para kan ka. Ngam duma ka iti sabali. Gayem ka. Ngam kayat ko met ida agayem. Saan ang mabalin, Oliver? Please. Siyak kumalang ti babae iti biyag mo. Maawatam ko mati sitwasyon. Gayem kalata. Nga oray makirelasyon ak iti sabali. Diyak lakit di ka bailan. No makirelasyon ka iti sa bali, Oliver. Siyak kumati pakirelasyonan. Anak, adda ka di parikot mo? Itaypay anadlaw ko anaunag di pampanulutam. Mami, plano kasong batan tagdatdatan kanya. Ngam pinangtaan nak ti babae amang idaldaldal iti bagina kini Oliver. Anya ti imbaga ti babae kan ka? Ilunod na kami kano kini Oliver, Mami. No awan ti basol mo iti maysa a tao. Uray kasano ti panangilunod na kan ka. Pulos, adi agdis sudayta alunod. Kasta ka di, Mami. Maamakak ngamin iti sang kaibaga na nga ilunod na kami kano. No agin innayat kayo iti dayta nga Oliver. Agtalak kayo iti Diyos. Saan kayo amaan ano?
Congratulations, pare. Di mo kadipay nadamag timbaga ni boss. Da kayo kan ni Alice tinadutukan, ama pan iti kabarbaro a branch ti kumpanya iti sabali nga ili. Anya? Da kami kini Alice? Un pare, ket mayadayukan kan ni Maylin. Agyamanak. Pinatgan ti Diyos tikid daw ko. Kinid daw mo dayta? Wen pare. Kinid daw ko, ang mga ramid iti pamuspusan tapno mailisya kini Maylin. Ket pinatgan ti apo tikid daw ko. Kasta tinasing patatao, pare. Patgan adagos ti apo, tikid daw na. Amom kadi, ingkarkararag ko, amaadaan ta ko maitigundaway nga agsarita, nga awan ti kontrabida. Sino nga itidakdak ka mata kontrabida? Diyay mangiparparit nga agsiningid ta. Kunaklakit din no pudno ti kunana nga da relasyon nyo. Imahinasyon na laing dayjay. Kanayon ko ngamin akuyugan, no kasya apilitan nak. Diyak lang amin kaya't apabainan. Ngam saan nga iso ti pagsaritaan ta. Anya nga'y kumatipagsaritaan ta. Timay papan ka na ta. Di na ta mailunod ni Maylin. Tawan basol taken kwa na. Ay, kaasimat na dyan tao. Ikararagan talangan. Asapay ko tamakasarakan itipudpud no ang mga yakkan kwa na. Dayta ti kasayatan ang maitulong taken kwa na. Awan ti imposible no agtalagta iti apo.